Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwebwe bara natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru agiye atandukanye. Uramutse ukunda inkuru za showbiz mu Rwanda kandi ukunda kuzumvira ku gihe, ni wabura kuba utazi umunyamakuru wa mbere mu kuzitangaza, zimwe bita breaking news. Abanyarwanda bakoresha urukuta rwa YouTube, hari umugabo abantu baba bategereje inkuru ze, inkuru abazanye zivuga mu myidagaduro, siporo, rimwe na rimwe niyo bakamana. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, naho nimvuga utari umukada w'Abanyarwanda nkuko akunda kubyivugira. Gusa amazina yiswe n'ababyeyi ni Rukundo David. Benshi mu muzi mu nkuru za breaking, gusa si benshi bazi urugendo rwo mu itangazamakuru kuri YouTube ndetse no ku maradiyo, dore ko yakoze kuri Radio TV1 mu kiganiro rirashe gikorwa n'abanyamakuru ba mbere mu Rwanda, ari bo Kakosankuriza Charles Kensi ndetse na Angilbert Mutabaruka. Aho umukada yakoraga mu kiganiro mu gace bari barise Pokopoko. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Rukundo David wamamaye nk'umukada ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo yamamaye mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse no mu bihugu byo mu Burayi. Mu kiganiro cyacu turebera aho yavukiye, ibyo yize, ibyo yakoze ndetse n'igihe yatangira itangazamakuru. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi kandi wiyumvemo ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Rukundo David, yavukiye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Rukundo David cyangwa se umukada, amashuri abanza n'ayisumbuye yayize mu karere ka Karongi, aho icyiciro rusange n'icyiciro gisoza amashuri yisumbuye byose yabisoreje kuri Institut Peribatien de Karinda, aho yasoje icyiciro rusange mu mwaka wa 2010, naho gusoza icyiciro gisoza amashuri yisumbuye akaba ari gisoje mu mwaka wa 2013 mu ishami ry'icungamari. Umukada kimwe n'abandi basoje kwiga segonderi yashakishije ubuzima, akora ibintu bitandukanye, arikorera, akorera abandi, mbega ashakisha ubuzima. Nyuma y'igihe umukada yahise atangira kwiga kaminuza, aho yahise aza kwiga mu mujyi wa Kigali, aho yize muri kaminuza ya Kigali mu ishami rya marketing, akaba yarasoreje mu mwaka wa 2018. Nyuma yo gusoza kaminuza n'ubundi yakomeza gukorera abandi. Umukada yaje mu mujyi wa Kigali aje kwiga nk'uko twari tubonye haruguru, nuko atangira kwisanga mu mujyi wa Kigali, ariko agenda amenya amakuru agiye atandukanye mu bintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu umukada ni umwe mu bantu bizerwa cyane iyo batangaje inkuru zirebana n'imyidagaduro, siporo, nubwo bamwe namwe batinda kubyemera. Gusa inkuru ze nyinshi 80% ibyo yaba yavuze biraba. Umukada yatangiye itangazamakuru mu mpera z'umwaka wa 2021, kuko nibwo yatangiye gukora kuri YouTube channel yitwaga Yero TV. Iyo YouTube channel akaba yaje guhinduka The Choice Live kabiri. Umukada yavuye kuri Yero TV ajya kuri Big Town TV, aho yavuye yerekeza ku Izuba TV ikorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Muri icyo gihe yarakomeje gukora cyane, maze birangira yisanze kuri Oasis TV, aho yakoranaga na Sky2, gusa nyuma Sky2 akayitajya kuri 3D TV, nuko umukada agatangira gukorana na Mucambuzi n'umukada batangiye gukorana kuri Oasis TV, gusa nyuma bahita berekeza bose cyarimwe kuri Nino TV. Aha kuri Nino TV umukada na Mucambuzi bahakoreye ibitangaza, kuko abantu benshi nibwo batangiye gusobanukirwa neza izina umukada ku nkuru zijyanye n'ama breaking. Umukada na Mucambuzi bakoraga kuri Nino TV, gusa nyuma baza kongeramo T-Stash, mwarimu y'imikino muri siporo mu Rwanda. Ahangaha umukada yakoraga abifatanya no gukora kwa Jaras Official, gusa nyuma byaje kurangira asigaranye na Jaras Official gusa. Umukada kuri Jaras Official ndetse no kuri Nino TV yahabonye umugisha, kuko we na CEO wa Jaras baje gutumirwa mu kiganiro kuri RBA, mu kiganiro Friday Flight nk'aba YouTube batangaza amakuru. Icyo gihe bakaba barakiriwe na Gitego ndetse na DJ Bisoso. Umukada gukora ku YouTube batandukanye, yagiye akora ku YouTube batandukanye, aho agenda atanga ibiganiro bigiye bitandukanye, gusa akaba atari ibintu wavuga ko ari bya buri gihe, ko akenshi ibiganiro bye bitangirwa kwa Jaras Official. Gusa mu minsi ishize nibwo umukada cyangwa se Rukundo David yaherutse gusinya amasezerano kuri The Fly TV, aho naho agiye gutangira kujya tambutsaho ibiganiro. Mu mpera z'umwaka wa 2024 nibwo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babonye ko umukada yatangiye gukora kuri Radio TV1 mu kiganiro rashe gikorwa na Angilbert Mutabaruka ndetse na Kensi, aho muri kino kiganiro yakoraga mu gace kitwaga Pokopoko. Gusa nyuma y'igihe gito yahise ava kuri Radio TV1, gusa sikenshi ajya kunda kuvuga impamvu yamukuye kuri Radio TV1 igitaraganya. Umukada yavuze amagambo atandukanye, amwe namwe abantu bakagenda bayakoresha. Muri ayo magambo twavuga kubomora, gukumira, gutohoza, blessing ndetse n'aratandukanye. Urukundo David ubundi ni umwe mu banyamakuru kuri YouTube bubahwa ku
ku bijyanye n'amakuru y'ama breaking. Ibi ngibi bigaragara uri urebeye ku bandi banyamakuru bo kuri YouTube ukuntu bashaka kuma ibiganiro bigiye bitandukanye. Aha urugero naguha, hari ikiganiro kigeze gukorwa mu masaha nimugoroba bigaragara ko rwose bwije. Iki kiganiro Umukada uyagihaye nyuma yaje kuvuga ko yiriwe amushakisha kugira ngo amuhe iki kiganiro. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo Rukundo David cyangwa se Umukada yamamaye ubwo yavugaga inkuru y'ishingwa rya radio SKFM, cyane ko ari umuntu wavugaga amakuru yayo kugera igihe yafunguriye imiryango, dore ko nawe yitabiriye ibirori byo gufungura iyi radio SKFM, ndetse na boss wayo Sam Karenzi yamushimiye mu ruhamwe na bagenzi be barimo Mwarimu Tistashe na Mucambuzi bakoranaga kuri Neo TV. Umukada yaganira akavuga uko yisanze mu itangazamakuru, avuga ko ari ibintu yisanze akunda kandi azi gukora. Bimwe mu bintu wamenya kuri Rukundo David wamamaye nk'Umukada nuko yigeze kubaho umukinnyi w'umupira w'amaguru mu ikipe ya Etincelle hagati y'umwaka wa 2011 n'umwaka wa 2012. Gusa gukina umupira w'amaguru byaje kurangira bitamuhiriye, ahitamo kugerageza izindi kariyeri zirimo n'itangazamakuru. Gusa akaba akunda umupira w'amaguru nk'umuntu yigeze kuwukina, aho mu Rwanda afana ikipe ya APR FC, hanze y'u Rwanda agafana ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza, naho muri Espagne akaba umufana ukomeye w'ikipe ya Real Madrid, ndetse by'umwihariko akaba akunda umukinnyi Cristiano Ronaldo Alves dos Santos. Ikindi wamenye nuko agikora kuri Neo TV, Umukada hamwe n'abakoranaga kuri Neo TV ndetse n'abakunzi ba Neo TV bafashije abaturage gutanga mituweli ku miryango itifashije. Si ibyo gusa, hari n'ibindi yagiye akora bitandukanye, harimo gufasha abari muri gereza, gufasha abari mu nkambi. Ibyo nabyo ni ibintu tutarenze ingoyi. Ibyo twe twaguteguriye kuri Rukundo David wamamaye nk'Umukada naho tubisoreje, aho ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ye. Reka ngushimire wowe banye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Kora subscribe nimba rugamba rugeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku wundi bigaruka ku makuru agiye atandukanye ndetse na documentaire zitandukanye. Icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.